Facebook колдонуучулары жана ошондой эле урматтуу кыргыз элин сиздердин сурооңуздар боюнча достор үчүн ортомчу бизге Скөл деген Расул Маматкулов агабыздын ордун сурагансыздар. Сиздерге жан дүйнө менен ырдап берели, кабыл болуңуздар. Öldüm betimde Kayıkta cürdük içinde Halkınla süzüp aradı Karanlık dedim yesimde Kayıkta süzüp aradı Geçeni gündür esimde Yerden gündür geçimde Faydası bazı faydası Helesin durak esimde Faydası bazı faydası Öldüm şehirde